Ibi ni ibintu bidasanzwe mu rwego rwa diplomasi. Leta y'u Rwanda yinjiye mu guhangana gukomeye cyane kandi ko ibintu bitangazamakuru bibiri bikomeye ku isi. Ni The Wall Street Journal yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Le Monde yo mu Bufaransa. Ibi bitangazamakuru byasohoye inyandiko zikomeye zivuga ko u Rwanda rurakajwe n'ibihano rwafatiwe na Amerika, bikaba bishobora gutuma rukura ingabo zarwo muri Mozambique aho zihanganye n'ibyihebe bya Islamic State ndetse n'umuryango w'ubumwe w'Uburayi wahagaritse inkunga wageneraga izo ngabo. Ariko se ukuri ni ukuhe? Guverinoma y'u Rwanda isubije mu magambo akomeye cyane yita izi nkuru ibinyoma bidafite ishingiro ndetse n'ihahamuka ry'abanyamakuru. Uyu munsi rero kuri Pilot News TV twatugiye kwinjira mu mizi y'irihangana. Ese niki kigambiriwe inyuma y'izi nkuru? Kubera iki bitangazamakuru byibasiye u Rwanda muri iki gihe? Ese ubundi ejo hazaza h'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique nihe? Mugumane natwe kuko ibisobanuro tugiye kubaha bikaba biraza gutungurana. Mbere yuko twinjira mu byatangajwe n'u Rwanda, reka tubanze twibutsanye gato uko byatangiye kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kibazo. Kuva mu mwaka wa 2021 u Rwanda rwohereje ingabo n'abapolisi mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique. Iyi ntara ikaba yari yarakuwe umutima n'umutwe w'ibyihebe wiyitirira idini rya Islam ISIS cyangwa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Uyu mutwe wari ugaruriye ibice binini, wica abaturage ibihumbi, ukanamenesha abandi basaga miliyoni. Wahuje amahwemo n'imirimo y'amakampani y'Abafaransa ya Total Energy yari ifite umushinga wa za miliyaridi z'amadolari wo gucukura gaze mu nyanja. Muri icyo gihe u Rwanda rukaba rwaratangiye kohereza abasirikare n'abapolisi bagera ku bihumbi 200. Aba basirikare bakoze akazi kadasanzwe mu gihe gito, birukana ibyihebe mu byicaro byabyo bikomeye nka Mosimboa da Praia, bituma abaturage benshi batangira gusubira mu byabo ndetse n'icyizere cy'ishoramari cyongera kugaruka. Ubutumwa u Rwanda rwabukoze ku bufatanye na leta ya Mozambique, ariko igice kinini cy'ikiguzi cy'uko kubaho kw'ingabo no kuzitunga cyabaye ku bitugu by'u Rwanda ubwarwo. Ibi nibyo bitugejeje ku kibazo cy'uyu munsi, ikibazo cy'amafaranga yo gutera inkunga ubu butumwa ndetse n'igitutu cya politike mpuzamahanga. Mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu 2026 ikinyamakuru The Wall Street Journal cyanditswe n'umunyamakuru witwa Nicolas Balio, kikaba cyarasohoye inkuru ifite umutwe ugira uti: rurakajwe n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda rurakangisha guhagarika kurwanya Islamic State. Iyi nkuru yavugaga ko ngo uhagarariye u Rwanda no kuvuga ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaba yaravuze ko nibatabakuriraho ibihano cyangwa ngo boroshye igitutu ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ruzavana ingabo zarwo muri Mozambique rukareka ibyihebe bikikomereza. Naho ku rundi ruhande ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa binyuze mu munyamakuru Philippe Jacques uri Buruseli cyasohoye inkuru igira iti: umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ntuzongera gutera inkunga ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Iyi nkuru yavugaga ko inzego z'i Burayi zanze kongera kwemeza miliyoni 20 z'amayero yari kuzahabwa u Rwanda ngo kubera ko bashinja Kigali guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, bityo ko batatera inkunga igisirikare kimwe mu gice kimwe kandi bakigaya mu kindi gice. Izi nkuru zombi zasohokeye rimwe, zasaga n'izigambiriye kwanduza isura y'uruhare rw'u Rwanda mu kurwanya iterabwoba, zongeramo n'ikibazo cy'intambara ya M23 na FARDC mu rwego rwo kujijisha abasomyi n'amahanga. Ariko Leta y'u Rwanda ntiyari iminwa. Binyuze kuri Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yasubije ibitangazamakuru mu buryo bukomeye cyane, asenya buri kinyoma cyari mu nyandiko zabo. Reka dusesengure ingingo ku ngingo ibyo Yolande Macron yatangaje kuko birimo ubutumwa bukomeye bwa diplomasi. Icyambere ku bijyanye n'amafaranga, Macron yavuze ko
ari ukuri ko u Rwanda ruvuga ko kugira ngo ingabo zarwo zigume muri Mozambique igihe kirekire hakenewe uburyo burambye bwo gutera inkunga ubwo butumwa, icyo twakwita mu ndimi z'amahanga nk'uko yabyanditse Sustainable Financing Framework. Yibukije ko kugeza ubu Rwanda ari rwo rwikoreye umuzigo munini cyane w'amafaranga akoreshwa muri ibi bikorwa byo kugarura amahoro, bityo gusaba ko habaho isaranganya ry'uyu muzigo w'imari ku buryo bungana kandi bwumvikana n'icyemezo cy'ingenzi cyane cyangwa mu ndimi z'amahanga nk'uko yabivuze strategic necessity, kandi ni ikintu cyumvikana. Yurande makuru yakomeje atunga gatoki umunyamakuru Philippe Jacques wa Le Monde i Buruseli avuga ko ibyo yanditse yabikuye ku masoko atazwi kandi ko i Buruseli abantu barwanya ubufatanye mu by'umutekano hagati y'u Rwanda na Mozambique batahuzwe kuvuga cyangwa gukora ibikorwa byo kubangamira u Rwanda. Ikindi gikomeye, u Rwanda rweruye ko rutigeze rusaba indi nkunga ivuye mu kigega cy'Uburayi gishinzwe amahoro European Peace Facility, kandi ko rutanayisaba ubu, aho makuru yavuze ati icyo ni ikibazo kireba leta ya Mozambique. U Rwanda ruvuga ko ubutumwa bwarwo bukeneye gutera inkunga mu buryo burambye cyangwa guterwa inkunga mu buryo burambye, bityo ko biri mu nshingano za leta ya Mozambique yakira ingabo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bafite ishoramari rinini cyane mu ntara ya Cabo Delgado, kuba aribo batanga ubwo bushobozi nk'uko byahoze. Mu gihe ngo bitabaye ibyo, u Rwanda ruvuga ko rwanyuzwe no kuba rwarashoboye gufatanya n'inshuti zarwo zo muri Mozambique bagatsinda ibyihebe, bagacunga umutekano w'abaturage ba Cabo Delgado ndetse bagatuma ishoramari ryongera gukora. Ku byerekeye inyandiko ya Nicolas Barrio wo muri Wall Street Journal, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yakoresheje amagambo akarishye yita iyi nkuru ibihuha bidafite ishingiro ndetse n'itangazamakuru ridafite indangagaciro. Icyo yise mu rurimi rw'amahanga cyangwa mu rurimi rw'icyongereza baseless speculations and unethical reporting. Yurande makuru yasobanuye ukuri ku rugendo rwavuzwe Washington, aho yemeje ko itsinda ry'abanyarwanda ryari Washington mu kwezi kwa gatatu rwose, ariko ryari ryitabiriye inama zari ziteganyijwe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika State Department. Izo nama zikaba zari mu rwego rw'amasezerano y'amahoro ya Washington Peace Agreement akomeje kureberwa hamwe, no kuvuga aya masezerano nyine dusore tuzi ya Washington. Yurande makuru yahakanye yivuye inyuma avuga ko nta magambo nkayo uvuga muri rimwe mu mahahamuka, niko turi kugeza kugenekereza mu Kinyarwanda amagambo yakoresheje ngo yanditswe mu nkuru yawe ubwo yabwiraga uyu munyamakuru. Avuga ko nta magambo nkayo uvuga muri rimwe muri ayo magambo nyine ababaje, ateye ubwoba cyangwa mabi yanditswe mu nkuru yawe yigeze avugwa na ambasaderi wacu muri Amerika. Ibi byerekana ko Wall Street Journal yashatse guhuza ibintu bibiri bitandukanye: ibiganiro by'amahoro bya Washington na misiyo ya Mozambique, kugira ngo ireme inkuru ishyamiranyije. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane ibi bitangazamakuru byombi byibeshyeho cyangwa byirengagije ni umubare w'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Makuru yasohoye inkuru cyangwa yavuze amagambo akosora iyo mibare ku mugaragaro, aho yatangazaga ko kugeza ubu umubare w'ingabo n'abapolisi b'u Rwanda muri Cabo Delgado urenga 6,300. Uyu mubare uruta kure cyane abasirikare 2,000 batangiye ubutumwa mu mwaka wa 2021. Kuki uyu mubare rero wazamutse gutya? Leta y'u Rwanda isobanura ko uku kongera umubare byabaye igisubizo cyihuse ku kwaguka ku bikorwa by'umutekano ndetse no gukenera kuziba icyuho cy'umutekano cyasizwe n'ingabo z'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC, ubutumwa bwitwaga SAMIM.
yavuye muri Mozambique mu mwaka wa 2024 iyo Samimu u Rwanda rukaba rwarisanze rugomba kurinda ubuso bunini kurushaho, niyo mpamvu rwakomeje kongera kuba ubwarwo bo bakongera ingabo kugira ngo bakomeze kwabarinda umutekano w'aho hantu. Mu gusoza rero ubu butumwa bw'Yorande makuru yatanze isomo rikomeye rya politike mpuzamahanga rikwiye kumvwa n'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika. Yagaragaje ukuri kudashidikanywaho kubirebana n'ibijyanye n'inyungu za nyazo z'iyi misiyo. Akaba yavuze ati umwanzuro wa nyuma n'uyu: ibitero bya ICC byibasiye cyane abasivili b'abanyamozambique kandi nibo bungukiye cyane muri ubu butumwa bw'umutekano buhuriweho, kuko basubiye mu byabo ndetse bongera gukomeza ubuzima bwabo. Ibi birerekana ko ikigamijwe mbere na mbere ari ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ariko ntiyagarukiye aho, akaba yongeye no gukora ku nda y'ikibazo, aho yakomeje agira ati ishoramari rya gaze ryungura umutekano w'ingufu z'Uburayi n'isi yose, inyungu zabo ntabwo ari z'u Rwanda. Aya magambo yumvikanisha ikintu gikomeye: Uburayi bwari mu kibazo gikomeye cy'ingufu, energy crisis, cyane cyane nyuma y'intambara yo muri Ukraine. Gusubukura imirimo yo gucukura gaze muri Mozambique byari by'agaciro kadasanzwe kugira ngo Uburayi bubone gaze iturutse ahandi hatari mu Burusiya. Rero kuvuga ko u Rwanda rugomba kuguma kurinda iryo shoramari n'inyungu z'abanyaburayi nta kiguzi, mu gihe bamwe mu banyaburayi bavuga ko batanga inkunga ngo barayihagarika bitwaje ibibazo by'ahandi, ugaho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kwivuguruza no kudaha agaciro ubuzima bw'abasirikare b'u Rwanda barara amajoro barwanya iterabwoba. Yorande makuru rero asoza yibutsa isi ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado mu gusubiza ubusabe bwa leta ya Mozambique bwo kwitera inkunga. Ntabwo u Rwanda rwagiye kwishakira gaze. Nshuti bavandimwe rero bakunzi ba Pilot News TV, cyane cyane mu dukurikira muri diaspora, muri Amerika, Uburayi, Canada, iyi ni isura nyayo ya diplomasi yo mu rwego rwo hejuru. Ibitangazamakuru by'uburengerazuba akenshi bikoresha inkuru nk'izi kugira ngo bishyire igitutu ku bihugu bya Afurika, ariko u Rwanda rwerekanye ko ruzi icyo rukora kandi ruzi inyungu zarwo ndetse n'iz'abaturanyi barwo. Rwanga kugendera mu mabwire y'abanyamakuru ndetse n'abanyapolitike bihishe inyuma y'izi nkuru. Ese mwebwe murabona mute iyi mikorere y'ibitangazamakuru nka Wall Street Journal na Le Monde? Ese mubona Uburayi na Mozambique aribo bakwiye kwirengera ikiguzi cy'ingabo z'u Rwanda zirinda inyungu z'ishoramari rya gaze yabo? Tanga igitekerezo cyawe rero ahagenewe gutanga ubu butumwa muri comment section aho hasi. Ubundi ntibagire gukora like kuri iyi video no gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona amakuru acukumbuye kandi asesenguye mu buryo bwimbitse nka gutya kuri Pilot News TV. Tukaba tubashimiye cyane, turongera mu kanya.